Medafo mame enchia wo na me ma wo afrishia pa afisese na wakoma so ade na obade no aye amana broso abusia enne due mi ne wadi ahyemu ade na kyese yensem a etwaguo nyama ekoso ewo ye wiase mu no na me ne wo eba be pensen mu na adisuade ewo ho bia no yafa ade atu ye ho efo na enne opani bi aba bepie mu ewo hase ne nemu mrika wode eba ye ene se eye oba a wate sika aye ne ho ade oba no omo wo hono ma yade fihi ababete na obayi so wa chie obayi enya na yaresa ebusuan so wodam nso ebusuafo nso yi ne omani e de ama obayi a kyese na asem mfom ho kra na no na wakoa oya papa eno nti odinenam mrika ababedan nhyiradwumedie fo so mommoa na obayi enya na yaresa no ne ni kurama ebusuan sempi eno pani edi etudwa na yensemre ne yenko nkoti na afi ye ba ne akachi bia no mede ababedan yenko hwe video no embracesia ya ma wakwaba na awie wona wonam boy yenko mo ne yenko e ma me we die asem die eye my wife ontiapo na me de na chini bia be 15 years ni 50 years 15 years ko 16 kura no na chi bia enyeyi ena be 2 years ni na me de ne bre ma konta no tu free na fi do ne na nam basa sa ti last enene na wo pepepe na mbae me bae a bebi oda ne nye enya kura nti ayin papa so de ota etiemu pa ana o ka che me se me mfa ne mra ha na mbe ma do mama ne ho ato no nse me de bai bo ne bi ani chire ye mu kakra because ye u fiti preocupe ana se oba ne yare dai ne ko fa yare de bai enu de eginya me nko a ani se me wale no me wale 24th February 2004 ti edidimwa mene na first year na yawo na second year na ne yawo ye ti ni yakwa kwasra the friends na wofo wo enchi ti yakwasra na wofo wo enchi no na omu misit ode me yere di na chi no na onu yare sa yare na yakwasra ye ni se bia yare bi ne de yakwasra ne de sa ba ye nkurase ti e ba ye no eko be ni 2 years time an ye ti said ye say omu sister pani so the same yare krona aja yesu onu so ni kuna ye bia em sa ye no de no bre abusia no na me so me de no esa ko be 2 years no sa ewa 24th July 2010 na me so me yere ne de bae me de jawo so ho me de ko hospital ni say jabia high fever ya anyi am de ko sirim e ko chi ho ka e ko bo no ho de ginya me nko a me de bae esa de ne ko Cape Coast ankafo enu so ye ko ku bia ma ko ankafo be 4 times if you say you have seen ko ankafo 4 times enu achi na me de pai bo ni baby de bebre me ka se me kan ba sisi ano ko be 2 years am de ne ba kuma se an de na ma me de ne ba ye kra no na ye se na fe de ba ohu bibia ne da ho a no atama koto akone ofa watare no de akoto akone no ahye no da kokora nyame nko ko hye ni fie ho na se de ko na nya ni enyan ai akola hye de chikura me de ne ba kuma se hankura oto akola ne kona ekura sa da ne bre ya ansa ne yehu akola no ntino osa me sa wo hwa no sa tama akola no osa so de ne ba kuma se no kura nyame nko a na me ko chesi won ko je na no kura no nyanyame na bua ya nko o manko fo akumi enu na ma me se David se da de ne ko no me di agora da kro ono de se bibi na de ne nam entino obekumi na ono so a wontimi hwe nkwala no na okumi na fe da ayen nkwala na me waja nkwala no ho de a ne me de ne so beba abusuan ho eni se me de ne bra abusuan no na se de ne yare ne tie no se enyesa o moja pa unini ntimi ntena
ne ho ahomete papa e ka se obi ho ahomete a ne de ende abro so Semfo mamre mu no aware ne sai ne koye eye fie die ana ti sai kire kakra eye fie die den na mu ye wo fie ho na ye se ne ye de ende o hwe a yin se agi nantwie aha ye hu oba no na ko hu abusua no mo gi tuma e kire nantwie ne tua pacho wo firi na wo yesu firi me so me kusase ni na me le se kusase ni sa ye nyina ye abusua kro na say travel na onu wo mu na omeso medie nko mfa se no mo die se asona ne na ha ntukusasi fo no mo ware ya sofu gire mu ana se no ane se fa nantwie bra na be fa no ko ana se kire ye mu kakra ne hu na afi ye nhwe se ne ye ye ware a se ye hu na ye ni je no ho a ye ni abusuafo na agi atum se omo agi atum se omo de ne be ma no de na se enu anu no amamre kakra bia obeye wo ho na nantwie ni so de ene omo hye oda se bia emre se na odi nantwie na ba ene one ne ko bobra na wo mu ana wo bi na obetua na animanim ya so ombeje nti wo hwe anu anu na we no ye nyina mpo no ya nko wale wosirim ya ha ya ne ware ye aha nti no kra nhyɛ da anye saa ne me kire ne ko bibiri bai ye me ware no ye de nkra ma fie ma mo koya amamre no wo fie aha asabi de arho enche bi ebe kwa ko pictures oba no ware ne sade city ne nei ni situation now de ekekako na sade wo kasa no se mo de sofu ne mu ntimanka for better for worse mintina asamba ye no watam no de nakwama abusua na sanse minim se awade de etu de atwa se gina asbema magina amenu kre ni magina pa mame magina pa mame ne beti apo anko ti apo o mensem obai na da TV so na se ne yesu mfoni wo adum TV so oba fe we mutwa ne brebe picture be ya se na o se maku atade bi sa wa sorry dem so na ni nia ba ko ye ayefro na oba bie na ho de na wo nka ho nti onu kwa ne ko twa ni de menene ka ho mpo no yale ne ba na wo de apaso ateme me side no afiro se wa yi wa fi mimi mpo de o mpemani ma hwe kete kra o mpemani ma hwe kete kra lazibi kepkos mekan no ya me kwa ko mukume me du kepkos no esi ho anadwo 9:33 esi yani anta cho obaya okuta abofra idanensa so we so ya hwan ya ase we no uhu ni different kakra onu a no wo ya fa papa na chesanya sem ketu akra enti wo ba na danensa so yi pa chone woni na wo masai mo fra se na wo ensia na woni no wu mo fra nya na yare wo ha na se de wo mi se na mene no wo second born ana yare ne bae enti no na yakobo ne panie tie bon panie na tie free ne so na emma bi nti eno na ma yeto aso ho phone ne kan ho na 2 years ye ba die ene bon panie mpo de emfa bi ene ni moja na afra kwa fedi atinke nsi kra wo chire mu a tama wo ni no wo ba otoso mienu no na yade no a start eyin ho ensa wo gusua ne no ye nipa bi a on hyade ni ntiase ne na asem ye twan ba ne nim se ni sumaya no ba mi hu ni se yare ne sunsuanso na dia de ma yare ne baaye sa na mi hu suban sunsuanso na de yare ne baaye sa na wo wadwi mo yo se sia sa na mi ma dwe ye me because no ye tintun twan tama no ni na otimi twe tama no nyare makum tama no nyare no na asem ye twan ntino yare ne baaye no na fe da mi hu se bia enu ebia yare ne sunsuanso na de ma onu otisa no na wo yare no hospital ahodo say na mako say wo doctors ma specialist bi say wo hwe na adwene mu ni sa anwoma no adwene hawa na bibi ma ye sa anwoma moto na mo me de na ko na me ka say me de na ko ankafo no e ko ankafo de say anya hospital ana hospital okay ho na say be mo je okay te me de na ko ho no omo hwe no
omo hwe no bisa ne nsam sa omo bisa no bisa me se me ye ne den ene otimi hu kan bra ewo mu ye breben na ya nopa abosen na otimi hu ti omo bo ne panie ma ne nu se bosumi bia yemra maji aduro ema bosumi bia na ko ji aduro bre no ti ma eho no na se sa bre na mu twi nti no me sa me ma wo fo wo konongo ni ko fo bia ha ya nti mba omo ho ma omo sa ade me ko konongo se me nkoji bi onti na me free konongo so se fi so bese ko konongo ko ji aduro no enso ho no so 3 times no de na ba aduro no na wonu nti na de na bo ansa wo na pane ne dia utimi for so wo na pane ne dia e betan de musa ba ebo so me ne na kakra na nu na wonu ko to aso nu ne dia nka ni senka be sa to aso sei but nu na wonu no sa na mi hu no ten na wo na pane na onu nu ne kakra de na ye ha no e normal but aduro na fe de be ja no o se ebinim se onu aduro na oba jimi ni ade nsem nwan na ajada mun se sama o kanya de me wo kakran se de wo hwe o yiri situation se de nyoma nkoye na ye ko woni pane na wa ye na sa ta mi na wuti bi so ni ade na se de wo ni o wa adwimu ha wo ni ade wuti bi so ne na ba firi mu ba nyina na mo ye de na mo hwa mofra na ana oba no kra ye de na wuti bi hwa se me bani ma wo ana okoda o se 9 months mu enye na make se enye na make se ye wo na pane na oba no ma aha to ba no ma na anu akwase na se mende ike some so bi oba ya na we mini na so di sia ahene wo dene akuma kunsia na afi de ato de ne watam ne de ko abusuan ho ajali for better for worse my baby mama se no me ana masade abai oba na busuan de no anamo be no matu afasade on de no mo so e ka che sade a anamo abusuan sam de abusuan sade ne de ka ho no po de ka me pesa me ko ho sedenti sa me de me ba 2 years no me ne na makonta na de net ko e ko baby e de ko baby no na me ne yen se e ko hwe a mo ma na du se nka ya won fa mo ma no na me so se me ko hwe nkwala no wa chire te me ko ye no na ya wo se o de adu no ma na no mpe so no na se de me yere no so ne ho ahomete no me hu se nya makonta na fort nti na won ne hamso nti won ne hamso na o so won tena fi won tu free fi ho na fi won ne nam sa ti won nam no ko pie o akom nti akom vi new site ho anu be pie akom kuruma nkasa nti ho na mi sister anso ware akom kurum ho anu hu to hu no ana onso hu na quarantine na yese otu atena ne so na ya mi sister no na eboa na ope bibia na akom sister oni mi sister ne fie ni emunwa me kasa studio ha ne abontim ho emunwa nti ope bibia akom sister ho na akoje na adapani atemdidi a ode kunni sister no ho nso de nti da bempo makonta no po de emse fi ho no eso o ma friend sen ko omra me hwe baby o kura o ma ho ti makonta mi sister no po na friend me ka che me say me yere no wo me nchen ana me da bia me no yan konkorwa adom na yen hwe oba kama na ye didn't funny to so fefe na wo hwe bi mo me hwe ne current situation ade no aya sefem ajali wo yire na gina hoyi ono a oba ye didn't funny to so na ne so atesa no am se la simple sata ma makonta no wo Sofia ene ye de ne ba no wo yire aye wi asimu aye oba fefe na ye yi ni funny na obi me ka so aye kakra o mi sister ho no TikTok ni nyina wo so bra be hwe bi o mi sister ho no ase ni sister boa na kakra mpo na otise na nka hu na au Jesus
na ejada mami musa se ba ni say no ma pinchen spiritualist bi na ma boy because say enwoma bi wo ha ye wo mu say ye hwe medical ye why ye de wo be ye bia watini akọ baby sa na oh and American baby yes spiritual oh yeah sure Adams na American 50 years in team de tifako oh mu de mu hwe TV so ai ma no ho fefe okuta ne ba na mo hwe nei oba kokko ene wa shi aye say to me big mama ode ayi o wa hu yum bi a betimi ato mama a ode ajimi sam ode ayi ajada meba big mama era ho na so metimi kasa na metimi nsu no kwasem se yare ya benefo so bi benya wa ene yare se maware me yire na me ware no onyare dabi na fei empofiri mu yare aba waya de Adam sayade fi se bema bi wa kwa wotimi dwaneja we yare se obetimi adwaneja wo betimi adwaneja na wa hwe no for 15 good years na so ampa ba se opese na yire hu tono no Adam nyame nhia wo yare erade bejuma oh yare bejuma Adams nipa be nkura na aba me ho abeka che me se na aden o ware oba ba ko e na ho saa unja no na ma bu bebe na ade oba ba ko pe ete ho bre na ho saa aden so ese eja kwan yo fa so be ware me no ma mesu man for so man ho antona na se e friend say mesu ma bre nyame eja da mesa ba wow openi ya de papa hey watu anamu a obi antu bi da e wo mi wiase me ba ye me nti bi kra da waya de pa mituche e de ma no enuanom mumi ensua ne openi ya ye yen kopin free ne ho nya nipa be ya no openi ya ye ne to de bia ya me di ebusuafo ho yaw yesi abusua na ye kan yeti asesen abusua yeti asesen hwe wa wo de wani tu abusuafo so se ma abusua wo ho okwa ware na bibini a an mekọ mabusua fie mekọ mabusuafo no abusua na wani de omo so no omo be ma won sesifo abusua na wo de omo etu ho no asem to wa sa abusua no mo be yi omani de amawo emfa wani ntu nipa kra so da bibisi a efa woni ntu nipa so ena se bi o kwoti bia bi mu a enhwehwe se obi ena mra meboa wo efa woni ntu nipa bia so na nipa ye hwamodifo hye omo de hyiempo ena o mayi na men na wo hoho abonten so ni den no mo de beyew den ena mo de beyew ya sorry a ena yedi ye ni tu nkofo so na yedi omo hwahwa ye ho ena so mesi wo ho nti bibi ni a ho ne ho na mekọ sister o yemfum so onim ne woni tirim asem nto wa eye wo se obia do wiase mu ne panyina do na nso anya no kra asem nto wa wo de ma asem nto na hwe ehwo na obehu wadofo ne watanfo asem to wa na obehu wadofo ne watanfo omo do anya asin esere kire yen nyina na kire wodo ebi wo ho ano otan na ahyemu ma ebi wo ho no ma na ye fake life teso mo pretendi omo hia bibi wo ho no nti omo da suban papa di e de a kirew ma wo so omo do na so enye no kreda de biara da yenye careful pa esin esere kire yen enye ni na kire wo do nti woni obi nama woni ne nam nyansem abrati no nim se sei ena na busuafo ebeye woni se sei na busuafo asem ba omo beye nkobeden nko fa ne tikran kongoshib na so hwe me hu yanka na aka echi enye odo ene akoma papa e kro pani ya nka wagya oba ne ho de dada ka wagya ne yire ne ho afa ne makra de no e de omukọ ka wo hwehwe oba ne kira kwan yanka wu na so esanse o wa akoma papa na odo ne yire ofo so se oba ne benya na yaresa umpe we na opedien opeka ya motuo bema ben ene sense openi
nya waye ohia se ebo na baso me tuche e de ma no me sori ma no se waya ade pa senka be me bia te se opani ya nka Ghana ye mbre da obia te se opani ya nka ye mbre obi wo ho a asamo nto no o medo asamo to wa ho na obi nsesa ne pa no kra na yo bonsam ohia de akwasha bonsam enso bonsam kra no ni mo hye abusua na nya de kra abusua na nya de efra mo ho se mo ya abusua mo de hye ene no senka ye na odi sika na ebe fia nka obi hu mo mbedin mika e de aba be hye no nanso anko ye sika na ekoya yare enti hwe obi ada ne nachi e de a kire no mo gidie se nyame ebe ye nyame be sa sister yare na nyame sa na yare a eho na nhira no e ba be pie eho na abusuafo no be hu o mafare mo me enfa futu enfa free sa story we senya esen esere kire nyina na kire wodo bi wo ho a na yo tan na ahye mo ma enfa ntu ye hofo me so me de betu me hofo na afen so yen share ni yen like ni yen subscribe enfa ma foforo no mo nso afutuo no mo nsa entumi nka bi da sene me sanso ene mo hia na me ka usa ha era so emergency Ghana TV mo so mfona na akosua me na me de adwa na me de dwumede e ba wa akwem da sene me sanso ene mo hia bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.